Ladid Maloy Wiluchion Mokochik Makitite Party DP and Mokochik Malobo Uganda Ability MP Pilwak Mai Tochi County Man Honorable Peter Okot Otero Mokoni Monlock Makikari Cing Me Winnie Rebeti Kachil Ikin Party DP NRM Kinyam Loke Wachon Ima Alibariki Piario Non Kachoke Mautime Man Delegates Conference Mautime Kigulo City Gangwan Sa Samuel Becker Secondary School and Berka Lok Iching Ario Eyup Miru Pintin K1 Lo TV Wanen Matut Kidman Lo Kwere Iko Mowat Makikari Ching Ikin Party DP Kidong NRM Werotin Nobat Mao Odoro Minister Pelo Kompentik Kachil Kingol Mati MP Tochi County Honorable Peter Okot mabenetie whip me party DP ni otero matut watikin party Democratic Party mamegini kidong NRM mati lodge kon NY ni mono mok mapolo katika choka pa delegate conference mautime kisa Samuel Becker Igulu City. One machalo members me DP New Democratic Party waberu ki delegates conference mamekwa. Ma ka wipo mabe utime ki sa Samuel Becker ma waju ni machalo party DP mier wati ni ning neno watika kwene wakati ki jema dek wachi ni machel mier waneno wati yu matek wano kwanyu lodge okay meno kwanyu lodge i 2021 election wakati ki mario ni ka kwanyu lodge ngayo wa Miero were leading the opposition. Kakono any dongayo we can cooperate with government. So jema dek eni kimoro a national delegates conference. Ikara matika lok ikom jemo matika kati kom Honorable Nobat Mao man party president Okot otero kon wajo ni mono tie lunyeko kidong jomo makigi party aye kitika teke lokman matere pereni ayela mauti may office pa DP ibalintuma jomo ki yar kunu ni weng pilu DP members ento la member mi parliament mi DP a chiel yes ana ye uberikin John anoni now one watik one ngayati ni la member mi parliament a chiel makimaro ana ye Honorable Dr. Lulume Baiga. Enti la member mi parliament mi Buikwe South. Wan wangima be ni ingi mwaka bij weng no watika timu delegates conference. So delegate conference makitimu i mwaka libario kia para beach. Mao beri katome. Dr. Baiga Lulume Honorable uberi kin ngara chiel mao PM mi beru President General. Gen ke la diet Nobat Mao. Chi adugine oberu kiru dugu kere ni. So chiake kare enu ni en tika nenu opportunity mo ke ken machie binen maromo weko eni iro ikom madit enu ni. MP Pilwak me Tochi County ni beno tero matut kit maker kwere ching gidong mok matie iken wat magikero ye ching meripe kin party DP kachel ke party NRM. Kero ching ma DP chal party gukero chingi kachel ki gamente pa President Yoweri Museveni uchung ikom jimma wan waneno ni pigitegu pi anywele mi Uganda. Ma achel wakero waneno ni Uganda kama Uganda tiye kumbetini. Petie but Uganda moma pitika koro ikumbut Uganda la wore. Uganda watika koro ikum jomai diere watika koro ikum jomeko poro cheng jomai diere gitika koro ikum lo West Nile gitika koro ikum Teso. So wanene ma achel miero kinene truth and reconciliation utime truth telling loko da ni inibali kumaka kan wek wan weng walwak chwin waro Mario pen chik mi Uganda kiberu kaloko ne manok do o kakamo ma kere bon ajaji manung ki dabo neno met. So neno watieni miero kiket constitutional review commission
dul mau buneno pen chik mi Uganda kama pen chik ki kero ento kakar beti ka chero no jemi mau no ki neno gi kar mau no ki kero gini aloga no tika time so pimier dungi bet ka gudu ne nuchu miero ki ket dul mo ma wero nen pen chik ko ulo weki nen aloga ma mier ki tim weki lok la wa chiel maloyo loko ne tin ker ne dok diri dukune moni no popo konya nywele mi Uganda weko bena enu ni ngarmu ni loko man lupe ki mirine man nung pibene tuwar ki timo ko weng la wanchel man no nywele mi Uganda wen obedo ki dwana ye neno ma wan neno ma bena ki kero i agreement ma ki kero ye chingi ma dek waneno ni pire tek ni national dialogue mier betie President Yoweri Kaguta Museveni okat kikwena Mary Peripo war medit kachel ikin ne party DP kidong NRM duwe achel ang'ech. Ing'eye en uchimo Honorable Norbert Mao bedo minister peloko mng'ol mati kachel kipen chik. Peloko ng'e mochwiny e One Luo Television